ka channel thiau tu le ngai thatu song song te chi bai vek ule karkalta marchini som pathum khan Syria rama ko then khata chuan sa kho tlem jok te suat na thleng vak maya ni hi sung lekin mi sangka zathum chuangin an nun na hluta kan sana he thina tuar tu per chu alawai te le Christian ten ni tin Syria rama hian Christian te din mun chep chho hlea mang ang thapar takin an omani hemi chungchanga CBN News in akmuna jo samara akom na hi lo thir ho teang. High casualties are reported in Syria with at least 1,000 civilians killed by militant Islamists in the Syria rama hian mitam takan thitoa anram simlam latakia hamale hamsa te civil mi sangkhat suang zetin nunnan san toni Islamist Paul rathok geng de chuan sako nam kem jok ten beya meiche te le nau pang te pon thatani tuna hian John Samara ne na tangin chanchin update thar berber te kan ngai thadona ani hi Syria North Africa Middle East le ramsang sang mi pui tan pui to Paul Ananias House Executive Director ani John social media lama thu thang tam hlea kan Christian unauten harsan na antong na sa hleti ka lo hriani Christian te hi target an ni le ni lo min thil thengem mi ang zatin ngen nun na chan to a eng zat nge fiam tuar om to ti te min thil thengem olegari kalome report tam takaluta tuna kan hriat te hi official source te point an nem nge to a Orthodox ko khan le Syria rama Christian community point an nem nge to bokani latakia le tartas chevela te suan alawait mi puite bai pui thana rap thak ta ka theng to ni hei hi bullo in tan na chu alawait nam se paiten sarkar thar se paiten bai atang khanani mi som ni velan thia chu mi channa tan tuna security force te suan heng nam se paite hi counter attack an nei ta ni helai biela khole khopuye mi te suan that tan ta a mi pa mai sia le nau pang te bon that mi mai ni thil theng rap thak tak pakhat chu doctor le dam doi lam thiam te omna building pakhata an luta achunga zong zong chuan that veka tuma dam chuak an lo darkar somni pari chungin mi sangkhat chuang an thia hei hi in tha chimi tumna genocide dik takani tharum thona hi alawai le Christian community tamna huna khengani mi te chu an che na ina tanga tlan chuan tir ni ma se mi tam tak chu tlan chuan tum lain rong taka than ni Orthodox ko khan le thulana data report in a tarlan danin atuar tu te singa hian Christian tam takan telani kan ko khan member papakhat le afapa te chu an che na ina tanga nu chuan nia checkpoint pakhata rong taka ka hluman ni an thi na chuan Christian te min thok leya he boina hian tel lo ma se Christian te chuan an sal khuana wangin an chung kwa an ko khan te chu bai tok theire kan ni ti hria in lau tho takin an omani he thil dik lo hi to pangai ani United States le khothang ram te hian tong chuanga ya he sa kho claim jok te suat na hi ti to pangai ani tuna hian dodala tam hleya Damascus a chuan lung oilo na lan tirin nasata ka nor huai hotania Christian alawait Juda te le Sunni Muslim te thlengin poisoilo civil mi thana do dal turin an pung khomani mase nor huai hotu te chuan tharum thonan to ka HTS security force te chuan silayan kapa then khatan vua an soisani hei hi Syria me puide do dana ni lo Muslim emo Christian emo nam claim so kemo eng pol mai he tharum thona hian dulo report in a tarlan danin Christian te chu an che na ina tanga nor chuan nia Christian khuwa de ba ka alawai te le khodang te po bayan ni mi te chu an ina tanga no chuan nia ruk le in rok te po a hluar hle ni heng fir pol te hian an thei ang motor in le an thil nei te chu khongai na tel lovin an lavek ani Christian te hian eng ki man hlo vek to then khachuka hluman ni Orthodox ko khan Archbishop chuan Nimin Khan hek thu thang lung che thlak tak te hian em ngidani Christian te hi an target ti chiang le ni ril rutin chanchin pakhat chu Damascus Kabul get mouse anti muna University kal mek Christian nul then khachun mana pindan pakhatan kung khoma ni ni kalta tang khan tun kheginan na chu alawani ole hei hi tuna sarkar mek Hayat Taril al-Sham HTS thil ti lovin
Islamic sakofir fiak pol then khat thil ti dilomi hemi chungchanga hian thunai na chel mek tu HTS hian enge ti he thili ti to batumem an throi tu al jolani khan ege motakati tur thu kha soya mase enge tiang ole diktat chuan HTS sarkar thar hian he sakofir fiak pol te ye thopuya an bula in dona thiang lim nei phal sakani voin khan HTS chuan he boina chui chiang turin committee din thu puanga mase boina chu hetiang independent committee hi asata fun lai po khan kan hmutowa dikna taktak a then tam lo hle ni he chui chen na hian diktaka malak na athen ngei bai seina omlo Syria mi puite hian he chui chen na hian ring tak lova mase enge thlengdon tia ro chu kan na hu zelang chu kan bai seina chu HTS sarkar thar hian mala tak sela he sakofir fiak pol te hi man sela rorel na dik pero se ti hi ni HTS te hian sarkar dik an ni zia an fin fia theina om chun chu heng extremist te machona ti to phi ni diktat chuan tuna hian Sunni Muslim tam tak point HTS sarkar thar hian ring to lo tin then khat chuan tuntunga hian Christian te hi apik takin an beilo ma se sakhotem jok an niangin an mahunero asoi theilo ani andi diktat chun hi kapum velo Christian te an target ani rampuma Christian te ne na an thu cha kan thiat hian ati chiang le ani tha engmosat kal ta chung khan heng Islamic fear fiak bol te hian thunai na an chan chho sela wangin Christian te chu hetiang hian thuan cha ni rampum pui kan control thei un lo nga ro in hun lo theng don kan ti chavek don cheu andi he vona hi tak ania HTS sarkar thar ne na inzom fear fiak bol te ne na ta lo chu kani hei Christian te tan chuan ngai tha mai chi ni lo in tha chimina genocide lian zo ka then lo nan ma kan la sel don ani khoi muna po Christian ten avo khana in ang ram kan thunun kim vek ma chu lo nga ro ti hian enge morwo man na liat taka zia ti lang ani hei hi kan ngai poi mo leya kan report bokang tin thilung che thak tak pakhat chu checkpoint a thil kheng hi ni voin khan latakia khua a Christian nu pakhat chu checkpoint an lo danga an zona ma saber chu ala white aniem ti ani ani lo ti soya ID and check saka ala white ni lo wang le Christian ani na in tarlan lo wangin an kaltir le ta ni ala white lo ni ta se emo Christian ani da kha ID a khan lo tar lang ta se engtin nge diang enge chuwa thengang chu ani a hlo em na chu wangin rama buaya rabia ommek o chu thailo te tan kan soi chuanga yani Gary Christian community hi harsana to mek te tan ading renga asa to hun lai po khan Muslim le Sunni ti du da tuar bek te tan pui turin an kutan phara mangai da le khobna an nan tira an rong an bol sak bukani voin theng hian ko khan hian diglo na do dal chun zom zela nam tlem zok tha mek te tan ading rengani hei hi diglova Syria rama zangai na kan au chun zom zel don ani chuti ni chuan khovel mun sang sa Christian te hian engen tiang pakhat na chuan in tong trai pui kan mamwa tong trai kut kan run doni mi pui tan chau ni lovin Syria rama Christian thoi tu te tan po tan pui theina dang in nei lo ani poin in ti thei om chun tong trai na mangin min lo tin pui zel donia he hun khir taka hian pathian din Syria sarkar chu mai na le lai na nan tir zer tulun kan tong trai ani Krista he khovela lo kala tang khan Christian te hi Syria rama hian kum sang ni chuang zetanom towa Syria ram Damascus tangin Poland amison jin kong masaberatana chuta tang chuan chanchin tha hi dara adar zel theinan kan tong trai ngai ani Christian te chu an chen na ina ta no chuan nia nor luyan nia than nia tongkam chetak tak ma soi chet an ni boka he boro rit tak kara an tor na hi rap thak le ni enge lo theng zel don kan threlowa chu wangin pathian ven himna an chan zel theinan kan tong trai ngai ani pathian in ami te au tho mangai thathin Syria rama ko rantan tong trai in kan oi chuang u ole john Syria rama Christian te din mun dik tak chanchin thar berber men ron share wangin lot thu ka soye keipo koloma gari pathian in mal som chero se